دما خوش ببینرین هجا ایران 11 نیسان 2022 روزان روزا سه شمی بویر و گشتن هری سرکه و هری بالکش ین لسرانسری جهانی رودانه مجاره کدن هول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جواره پیشکش بکن. بله جاره کدن دما خوش ببینرین هجا روسیه یا لنواخاک اوکراینی دزوره استراتژیه که نو خستی امریتی نه آرمانجا سرکه یا هزین روسیه هریما دونباسی خویاده که سرکماری اوکراینی زلنسکی گوت اپراسیون روسیا یا لدجی هریما دونباسی دست بیکر. پشتی تکچونا روسیه دور پیچکرنا پایتخت اوکراینای کیف ده بسر نکت دستپیکرنا ایریشه که لدجی هرما دونباسی دهات پیش بینی کرن. دستپیکی دهات گوتن آرمانجا روسیه گرتنا باجارین مزن این اوکراینای و هلوشاندنا حکومتیه. لی پشتی شرکی دجواریه الولات ریوبرین روسیه ادعا کرن که قناغای کمینیا اپراسیون گشتی آرمانجا خواه. روسیا بویه کرا لشکر جدورین در دورا پایتختی وکشاند. رایدارین روسی پشتر راگهاندن که پلانوان رزگار کرنا هریمیه و بالکشاند سر هریما دونباسی. Больше укрепить нашу независимость от внешних факторов. Чрезвычайно важная задача. سرک دولت روسیا ولادیمیر پوتین اف ایریش وکه بیچه کرنا اوکراینا و پاقش کرنا باندورا نازیان بناف کرد. روسیا ایریشن خویم بروکت و توپان لهرمن روشلات حتا دوه دوام کرن. لباجاره کرمینا یه لوهانسی و لهرما دونیتسک 8 سیویل هاتن کشتن. والی هرما لوهانسکی لبشک باجارین هرم ین شر لی روددن روشاهی و کادوشه بنافکر. لخارکووی والیتی راگهاند که لهرمین که لیت پایین که پفچونین دجوار رو بدن سیویل جبو هرمین اولتر هاتن وکوستن. Українці, українки, наші захисники і захисниці. سرکومار اوکراینای ولودیمیر زلنسکی شوادن پیامک ویدیو و شاندوها گوت شر دونباسی دست بگیریه ازو لشکر و ولات بپاریزن ام سوز ددن دست جتشتکی برندن. زلنسکی آنی زمان که روسیا چقاسی لشکرام بشینه هریمشی اوی شر خو بدومینن. موسکو مهابوری راگ هاند بو که جسادی 93 لوهانسک و جسادی 54 دونتسک کنترل دیگه. دی تخمین کرن که لهرما دونباسا اوکراینای دنافبرا 40 و 50,000 لشکر هنه. پرانیا وان لشکران بسالان لهرمی لدجی جودا خوازین بپشت گیریا روسیای شردکن. Питання розглядалося, ще раз наголошую, в режимі. سروک کنسیا اولهی و پاراستن یا نتویی اوکراینای اولکسی دانیلوف دیار کرد که روسیا هولد دل لهرمی خطین پیشین این اوکراینای بشکینه. Шановні громадяни України, мною проведена зустріч в режимі онлайн-конференції. جشیورمندین سرکی زلنسکی اندری یارماک گوت ایریش قوناغا دویمین آشره با ارتشام باور بن. А подчас даже и самих союзников США. پوتین دا آخافتنا خویا هفته بوری درا کاند بو که گوهردنا روسیای دی پلانسازی ده اوه که آلیکاریا گلین که لدوم باسی دجینو تکلین وان این که بروسیای را ناین قد کرن. Security assistance that comes on top of what we just announced. You didn't ask this, but I think بردف که پنتاگون جون کربی هشیاری دا که روسیا شرطین ایریشین خویم پیشروشی دست نیشاند که برپرسه که جی پنتاگون جراغ هاند که جمارا تابورین تکتیکیان روسیا لروشلات اوکراینای گشتیه
هفته و ششان. بله روسیا به همو هزاخوا لروشلات اوکراینای و دست به ایریش کریه اوکراینیا شد بجاوی حتی داوی شر بکن هر وها بقاس شر لسر عرض نبجی ده پفگوهرتنا دیل شر ده گوتنین تونت دنا برا لندن کیف و مسکوی ده تکرن. لسر خاکا اوکراینا 55 روژن شرکی دجوار هیا. روسیا جروجلات اوکراینا و خبر دناوا ولات. باجار ماریوپول دناو ده ارتشا روسیا به دهان باجار روجلات دایه برخواه. ارتشا اوکراینای جی بریا درونان دربن خورد لروسیا ددن. لآلیک دن روسیا ادعا کر کو هیزن اوکراینا ایریشی باجاره بلوگورد یوان کریه. والی باجار ی روسی ادعا کر کو د ایریش ده جنک بریندار بویه. تکلداری ایریش بموشک یانجی توپانه ته آگاهی نهاتن پاروکرن. شارداریا ماریوپول دیمنین هواییین ایریشا لسر کارگاه آزووستل آدبن کنترولا اوکراینای ده وشاند. ایریشا ارتشا روسیای یا لسر باجار ماریوپول اوکراینای جهوایی و هات کشاندن. ده داخویانیا کو جه طرف شارداریا ماریوپول و هات بلاف کرنده و هات گوتن. بمببارانا هیزن روسیا لسر کارگاه آزووستل دومه. دستارگهن کارگهی ده بیتری 1000 جن زاروک و کسین کال هنه. Доброго вечора, шановні українці. آلیکارا سرک وزیر اوکراینای ایرینا ورشو گات از بانگ لریوبریا لشکری و سیاسی روسیای دکم. ام داخواز دکن کوج بو سویلن جه ماریوپولی بر به برادیانسکی و کوریدورک مرووی بیوکرن. باجار ماریوپولی جبو روسیا رولک کلید دلیزه. Вооруженными силами Российской Федерации взято под полный контроль. بردف که وزارت پاراستن یا روسیا ایگور کوناشینکوف به داخوینی که چاپمنی بیلانچویا شر اشکره کرد. کوناشینکوف دیار کرد که 13 بیناسازین لشکریین اوکراینا به موشکن تایبت هاتنه آرمانج کرن. وزارت پاراستن یا روسیا ادعا دکه که حتانها ده ایریشان ده 140 بالافر توید 252 سیستمین موشکن پاراستنا اسیمانی 2353 تانک و ماشینین زرخی ین ارتشا اوکراینای هاتنه بیکر کرن. دوی نافبره ده شری پفگوهرتنا دیلان یا نافبرا کییو و موسکوی ده دومه. دوه دنافبرا روسیا، اوکراینا و انگلیستان ده شری پفگوهرتنا گرتیان قومی. سرویسا اولکاریا اوکراینای دوه ویدیو یک جکارساز اوکراینای آلیگر روسیا ویکتور مدویدچاک اول اوکراینای هات بوگرتن بلاف کرد. اوکراینا دخوازه مدویدچاک به اوکرانیین کو دمال باجار ماریوپول یه دور پیچکری شرد کرن بین گوهرتن. جعالیکی دن و تلویزیون روسی آخافتنا دلشکرین بریتانیا ین جعالی روسیای و هاتنا تومار کرن بلاف کرد. گرتی اجا سروک وزیر بریتانیا بوریس جانسون دا خواست دکن که لگل روسیا بکه و دانستاندنان. بله به دسپیکرنا ایریشا نو یا روسیا لحریما دونباس هزین ناتو جیکتن نوا تفگریم. به آرمانجی سروک دولت یکبون آمریکای جو بایدن بانک لحفکارین خواهد کرد که پشتگیریا جبو اوکراینای زیده بکن. شویدن ریوبریا کیوی راگهاند که ارتشا روسیا لدیجی حریما دونباس دست به تفگیره که لشکری کریه. وزیر کاری دروی روسیه جی به گوتنا
ام در باسی قوناخک نویا تفگرا لشکری بون ایریشا لدجی دونباسی پشتراس کرد. له همبری روشانویا شهر امریکا او هفکاری ناتوی جی کتناوا تفگریم. رادارکی پایا بلند یا امریکای اشکره کرد که سروکی ولاد جو بایدن بانک له هفکارین خواه کرد داکو کم ببن. لگوری داخوان یا وی برپرسی هفدیتن و بریا ویدیو کنفرانسی پیک وره او تیده مجارا زیده کرنا پشتگیریا جبو اوکراینای ورانی خاش کرن. هر وها و ری اوری بازین شداندنا جزاین لسر موسکو جی بینه گوتو بیش کرن. امریکا او ولاتین روش آوا به جزا کرنا روسی ادعا دکن که اوی ایریشا لدجی اوکراینای راوستینن. کرملین جد بیجه جزاین امریکا و اوروپا او لهمبری بریار او پروژین وان نابناستنگ. Раньше назывался Богородск под Москвой. И хочу, кстати, сказать... افغانستان جه تقین او ایریشان خلاص نابه لپایتخت کابوله لدشی دبستانه که او ناونده که پرورده که پرانیاوان خواندکارین جه مذهبا شعینه دو ایریشین خواکوژی پیک هاتن شاهدین بویاری دبیجن هریکیم 20 خواندکار هاتنه کشتن بردف که ریوبریا پولیسین کابل جه راگهاند که ده انجام تقینان ده 6 کسان جیانا خواهشی دزدانه او 11 کس جی بریندار بونه. ایرو جاره کدن پایتخت افغانستان کابل به تقینان هجیا. د آرمانجا ایریشان ده تاخا دشتی برچی یا کو پرانی آوان جمذهبا شیعینه هبو. د ایریشای کمین ده ناوندا پروردهی یا ممتازه و یا دویمین جی لیسه عبدالرحیم شهید هات کرن. شاهدان دیار کرن که دما خوندکار و دیگریان مال خواکوژکی لبر دریه دبستان آمدهی خواتقاندیه. ده انجام ده بیتری 20 خوندکار هاتنه کشتن و گلک جی بریندار بونه. اندامین چاپمنیا افغان راگهاندن که ایریشا دویمین جی لهمان هرمی پیک هاتیه. ایریشا دن جی لدجی ناونده آمدکاری زانینگه بو. درباره کشتی و بریندارین لورده حتی نها تو داخویانی نهاتیه داین. لحاد دیار کرن که گلک خوندکار بریندار بونه. وزارت کار هندر طالبان دیار کرد که درباره ایریشان ده لپرسین هاتیه دست بکرن. لی درباره کشتی و برینداران ده آگاهی انزلال نهاتنه به دست خستن. طالبان حمورین ده چند جه ایریشه گرتن و نهشتن روزنامه‌گر بکوین هرمی. لگوری آگاهی جافکانی نخوشخانه بو چاپمنیا هرمی هاتی پروکرن ده بکو جمارا مری و برینداران زیده ببه. پشتیوان داخویانی و ادعایان بردف که ریوبریا پولیسین کابیله خالد زادران به داخویانیه که راگهاند که ده انجام تقینان ده 6 کسان جیانا خوش دستانه و 11 کس جی بریندار بونه. حتی انها تی کسی بر پرسیاریا ایرشان نگرتیه سرخواه. ریخستنا بناوی داعش خوراسانه بریانها بر پرسیاریا ایرشن که لوان هریمان پیک هاتبون گرتبو سرخواه. آلوسین سیاسی جند نوا پاکستان ده داویل حکومت عمران خان آنی بو پشتی هلبجارتنا سرک وزیر نون هاجی حکومت هات آوا کرن لپاکستان حکومت کوالیسیون یا سرک وزیر شهباز شریفی پشتی سند خوارنی دست بکار کر ده کابینه شریف ده 31 وزیر جهده کرن. آلوزیا سیاسیه لنوا پاکستانی بگوهرتنا حکومت تیره داوی بو. لگوری نوچه ده چاپمنیا پاکستانی ده هاتنه و شاندن ده جبر نخوشیا سرکومار عارف علیف مراسیما سوند خوارنی جالی آلیکار سرکومار و سروکی سناتوی محمد صادق سانجرانی هاتل دارخستن. مراسیما وکرنا سوندخوارنی یاکول آواهیا سرکوماری پیکات. ده مراسیم ده متنا سوندخوارنی یاکو سانجرانی خوند اندامین حکومتا کوالیسیون دست به ارکا خوکرن. ده چاپمنی ده هات ادعا کرن که مراسیما دو هات بو پلان کرن.
لێ بە حجەتا ku سەرۆکۆمار عەلیف قبول نەکریە مەراسیما سوندخواردنê bêldarxistin ji bo îro hat talûxkirin. Di kabîneyê de 31 wezîrên federal û 3 cîgirên wezîran cih digirin. Bar Council, Supreme Court Bar Association. Tê gotin wê di rojên pêş de kabîne bê berfirehkirin. Wê piştre were eşkerekirin ku di nava hikûmeta koalîsyonê de kîjan wezaret wêkî birêve bibin. Ji aliyê din ve şêwermendên Serokwezîr Şerîf Emîr Meqam Xan ji partiya wî Qemar Zaman Kaîr ji Partiya Gel a Pakistanê ku ji Partiya Tevgera dazmendiyê ya Pakistanê ya Serokwezîrê Berê Umran Xan veqetiya. Serokê Partiya Gel a Pakistanê Bilawal Bhutto Zardarî ku navê wî bi Wezareta Karên Derve ve Girêdayî ye di kabîneyê de cih negirt. Şehbaz Şerîf birayê Nawaz Şerîf ku 3 dewran li welat bû Serokwezîr di hilbijartina 11 Nîsanê de bi 174 dengan bi piştgiriya piraniya mutlaq weke serokwezîr hat hilbijartin. Hikûmeta Umran Xan ku di encama dengdana pêbaweriyê de ya di 10 Nîsanê li parlamentoyê hatibû kirin de 174 dengên na wergirtibû. Ji aliya Xezayê ve mûşekek ber bi komelgeheke niştecihbûnê ya İsraîlê ve hat avêtin. Serokwezîrê İsraîlê Neftali Bennett jî ji ber zêdebûna alûziya vê dawiyê ya li İsraîl û Filistînê Hemas tamambar kir. Şevê din komelgeheke İsraîlê li nêzî Xezayê bi mûşekan hate topbarankirin. İsraîlê jî saetên destpêkê yên îro bi balafran êrişê Xan Yunus a li başûrê Zîval a Xezayê kir. Artêşa İsraîlê iddia kir ku êrîş li dijî navenda çêkirina çekan a Hemasê pêk hatiye. Derbarê kuştî û birîndaran de ti agahî nehatin parvekirin. Ev bûyera yekem a ku piştî şerê dawiya di gulana bar de rûdayiye. Artêşa İsraîlê jî ragihand ku wan bersiva mûşekekê dane. Serokwezîrê İsraîlê Neftali Bennett tiştên ku di hefteya borî de li Qudsa Rojhilat a dagirkirê qewmî weke kampanyayeke li dijî İsraîlê ya bi pêşengtiya Hemasê nirxand. Di heman çarçoveyê de Konsey Ewlekariyê ya Netewên Yekbûyî wê sibe civîneke girtî li dar bixe û bûyerên li Qudusê gotûbêj bike. Ev civîn li ser daxwaza Fransa, Çîn, Norwêç û İmaratê wê were li dar xistin. Belêjber barana zêde ya li Afrikaya Başûr wêraniyeke zêde pêk hatiye Komara Afrikaya Başûr ji ber ziyanên lêhiya ku hefteya borê bandor li seranserî welatkirê rewşa karasata neteweyê ragihand. Serokkomarê Afrikaya Başûr Sirius Ramaphosa di axaftina xwe ya ji gel re diyar kir ku rewşa karasatê ya di asta dewletê de li hemberî zirarên ku çêbûne têrê nake û hikûmetê rewşa karasata neteweyî îlan kiriye. Ramaphosa daxuya kirin ku bendera Durban a ku navenda herî mezin a lojîstîkê ya welate li lehiyê de zirareke mezin dîtiye. Ramaphosa anî ziman ku ji ber lehiyê nêzî 4000 avahî bi temamî hilweşiyana ew got bêtirî 40,000 kes jî bêmalman e. Serokkomarê Afrikaya Başûr da zanîn ku pirsgirêkên herî giran li herêmê bandora peydakirina ava paqij, xwarin û stargehê ye. Serokwezîrê eyaleta Kawzula Natalê Sahîla Zekala jî doh bi daxuyaniyekê diyar kiribû ku jimara kesên ji ber lêhiyê jiyana xwe ji dest dane gihiştiye 443 kesan. Hêza parastina netewî ya Afrikaya Başûr 10,000 personel ji bo alîkariya herêmê bicih kiribû. Xebatên lêgerînê yên ji bo 63 kesên ku di lêgerînên wan de wenda bûbûn dewam dike. Berîbînerên hêjem li vir digihêjin dawiya bultena xwe ya cihanî û dibêjin heta sibe careke dilwerîn pêşiya we bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad û bextewar bin.